jaarsi ebbaan kallachaa ka dubbate ebbaan kallachaan dulloomu numa dulloomsa gaafii fi walolooni waan gaarii kaafte ebbaa kallachaa inoo qabsoon tun zama mangistuu nuwaayisaan irraa kaatee kanaafin tirees godha akkaataan itti gaafiin ka'u adda haa ta'u malee dargaggoonni biyya sanii bara sanirraa kaasanii walqixxummaan dimokiraasiin akka dhufuuf aarsaan kafalme guddaadha. Keessattuu dhaloota kiyyaa fi ijoolleen booda wanni himuu barbaadu dhakaarratti hin magarree nu barra dhiiga namarra magarree qabsoon nuti halkan tokko kaafneef hin jiru. Sochii mangistuu girmaameen sun asii baratanii girmaameen asii baratee paartikularii ideoloogii ture inni asii deebi'ee kaase. Santuu booda sochii barattootaa kaase. Sochii barattootaatu abaa of TPLF kana dhalche. Kanaatu federaalizimii fide. Federalizimiitu qubee dhaloota dhalche. Dhaloota qubee dhalche. Dhaloota qubeetitu jijjiiran fide. So all this time I think barbaachisaadha. Dubbiin biraa waan jaarsi kun jee rabbi jedhaa dhagayaa. Oromoon olaantummaas gadaantummaas hin barbaadu. This should be our slogan. Nuti waan aadaan keenya afaan keenya cunqurfameef waan biyyi keenya qeen teenya saamamteef qabsoo seenne walqixxummaadhaaf we fought for fairness, for equality, for equity, for justice. Bara tokko murni Amaara keessaa bahe afaan Amaaraa dubbata nu cunqursaa ture irra qabsoofne. Itti aansee murni Tigraay keessaa bahe maka dargaggoota Tigree dhiiga dargaggoota Tigreetiin dhufee aangoo qabatee nu cunqursaa ture irra qabsoofne. Har'a immoo ka dhiiga keenyaan ol bahe nullee cunqurseet ormallee cunqursa. That's why we must say not in my name. Oromotti waamanta dhagaa. If you really value the sacrifice our people paid over the last 50, 60 years, if you believe that sacrifice was for a just cause, if you believe it's for equality, freedom, and justice, do not tolerate, do not allow anybody to oppress, to kill others in your name. No. አንድ ወንድሜ ቅድም የሆነ ጥያቄ አንስቷል። እዚህ የሆነ ነገር ሲናገር ነበር። በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ወንበዴ እየተባለ ስንገደል ነበር። በደርግ ጊዜ ሰርጎ እየተባለ እንገደል፣ በወያኔ ጊዜ አሸባሪ፣ ዛሬ ደግሞ ሸኔ እያልን እንገደላለን። እኛ ብቻ ግን አይደለንም። ትግራይን ጁንታ ብለው ነው የጨረሱት። ዛሬ አማራን ፋኖ ብለው እየጨረሱት ነው። we must say injustice even to our worst adversary should not be tolerated. እነዚህ ስሞች dehumanization ነው. You know the 4Ds I always talk about. You dehumanize people. namummaa irraa mulqita dura. namummaa irraa milqitee gaafa faannoo ta'e seexana ta'a, gaafa shanee ta'e seexana ta'a, gaafa juuntaa ta'e seexana ta'a. እስቲ ስንቶቻችሁ ናችሁ ጌታቸው ረዳ ጁንታ በሚል ጌታቸው ረዳ ሰው መሆኑ ቀርቶ ሰይጣን እኮ የመሰለው ማት ሰው ነበረ። a cool guy we know እንዴ it is ዛሬም ቢሆን it is very important በስልጣን ላይ ያሉ ኃይሎች እኔም ልሁን ማንም ይሁን ስልጣን ላይ ያለ ሰው አንድም ቡድን ፈርጆ ወደ ማጥቃት ሲሄድ ለምን አሁን የጀመርኩት አንዱ የጀመርኩበት ዘመቻ አዝማሚያው ነው። from 20 አብይ በእኛ ደም ስልጣን ላይ መጣ። 2018 2019 he was hardcore ኦሮሞ ናሽናሊስት። ሲያየው ንጉስ ሊሆን የሚፈቅድለት የፖለቲካ አስተሳሰብም የለም፣ ተግዳዳሪ ደግሞ በዛበት ኦሮሞ ካምፕ ውስጥ እንደ ድርጅት ኦነግ አለ፣ ኦፌኮ አለ፣ እንደ ግለሰብ ነው ያለው፣ ለማ አለ። he switched ኢትዮጵያ እየዘፈነ የአማራ ወንድሞቻችንን አሰልፎ እኛን መታ፣ ቀጥሎ ትግራይን መታ። አሁን ደግሞ ሃርድኮር ኦሮሞ ናሽናሊስት ራሱን አስመስሎ አማራን መምታት ይፈልጋል። ኖ እኛና አማራ ልዩነት አለን። yes እኛና የትግራይ ልሂቃን ታግለናል፣ ተዋክተናል። yes but we fought to create a more just, more equal society እንጂ በእኛ ስም
አንድ ማህበረሰብ እንዲጨቆን አይደለም። ይሄ ስል በማንኛውም ስም የሚንቀሳቀሰው ኃይል የሚያስከፋ የሚያናድድ ወይም አደገኛ የሆነ አካሄድ የለውም ማለት አይደለም። but it is a state that has become a breeding ground of extremism እና ወኔ አመጃር ሲጄ ሽማግሌ ምንድን ነው ያለው? እኛ የበላይነትም የበታችነትም አንፈልግም እንደ ኦሮሞ ነው ያለው። እንደ ኦሮሞ የበላይነትም የበታችነትም መጨቆንም መጨቆንም ጨጠንክሮም ላልቶም አንፈልገውም። እኩልነትና ፍትሃዊነትን ነው እንፈልገው። that's why Oromos should be the loudest voice against Abiy. Loudest voice. Kadurre tesani ruban sida bra. Amma kaisumni adurre esu bosona qabu. Amma barrakoni esumni bakkalachu jira. Bosonas jira, beta mangistis jira. This is serious. Hare alal wani kun Oromo daf. Nu idur bosonuma turre. Bosonumai jari salaga nu diba nuti sasi dakati darbina. Amma droni ilma mardasa dukhasa. Kilashi marro dirriba dukhasa. Tragedy dai chulo. That's why kana ho kawlit dukhasa lenyu. Abiy. Tanzania tuani ni gode. Arara wabofi, arara TPLF fi motummas adda durumman jenaalota tu godhe. Adda durumman. Dhibba jaraatiin, hojii jaraatiin, jenaalota gamalachuu. Ka ijoollee waboo wajjin godhames adda durumman jenaalota tu godhe. Duubarra ka diige immoo Abiy. Inni fi lolu takkaas loleen beeku. Ilmoo namaa ibiddan naqee fichisiisaa jechuudha. Dhugaa yoo dubbanne ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ ሰላም ከመከላከያ ከወታደሮች የበለጠ ይፈልግ የለም። አሁን እኮ ሲብስባቸው ወጥተው መናገር ጀመሩ። ትግራይ ውስጥ ሰላም የመጣው የውጭ ጫና እንዳለ ሆኖ በከፍተኛ ደረጃ ጀነራሎቹ ናቸው ያመጡት። የትግራይ ጀነራሎችና የኢትዮጵያ መከላከያ ጀነራሎች ናቸው። እነሱ ኖ ማለታቸው ነው ነገሮችን ያመጣው። ማን ነው መጀመሪያ ሲሸልስ ሄደው? because closely ስለማውቀው ነው። ዛሬ ጦርነትን የማያቅ ብቻ ነው፣ ጦርነትን የማይፈጀው ብቻ ነው ጦርነት ኢትዮጵያ ውስጥ ፈልገው። ስለዚህ በከለማታቴቲ ነው ዲብደየቹ ኤኝ ወሊን ጅርታ ከጀተ ቲንካፋ ወዳ ወልቀበቴ ማሊን ሁንደ ወጂን እንጅራ አከይኒ ካፋውቲስ ቶኩማ ኦሮሞ ስነ ፌደራላ ፊ ቶኩማ ኢትዮጵያ ተከታቴ ከስነ ፌደራላቲን ቡልቱ በርባዳ ዲሞክራታው ከታቴ I practice that principle. Garu, I don't see myself just as an opposition. As an intellectual, as an influential person, I reach across the board. Sabota birat ko hoson tain, I also reach to people within the government. Only lalina. ዛሬ መንግስት ውስጥ ያሉ ሰዎች በሙሉ ባንድና በጥላትነት አትዩዋቸው። ከናንተ የበለጠ የሚቆጩ ከናንተ የበለጠ የሚያንገበግባቸው በየቀኑ የሚሆነውን የሀገር ውድቀት፣ ድቀት፣ የህዝብ እልቀት እንቅልፍ የነሳቸው ለማበድ የተቃረቡ ጀነራሎች አሉ፣ ሚኒስትሮች አሉ፣ ዳይሬክተሮች አሉ። እኔ ለዛ ነው ስርዓቱን በሙሉ በጭፍን ወደ ማጥላላት ከመሄድ ይልቅ ነጥሎ የጥፋት ምንጭ የሆኑትን ከጥፋት መመለስ የማይችሉት ላይ ማነጣጠሩ አስፈላጊ ነው ብዬ የማስበው። ነምቺ ሲጄ ሰጋፈጀ ማል ጀተ አነ ቆፋኒ ቤክ ነሙንዳ ነከስጃ ማል ጀዳን ከዋን ቆጫን ጀኒ ሰሪን ጀን ቆጫ ዋን ጀን ቤትኒ bineensa walgee jandur bineensi walgee godhan qocaan suuta deemami qocaan yeroo hunda nutti horraasiisa maal haa goonu jennaan ni jeefna jedhanii walii galan hilleetti nakkaataariidha kaatee dhayite itti himte itti himnaani
Qocha sitti murteessan jeen. Eenyu fa'aa keessa jira leenci jira qeerransi jira waraaboo jira hunda timte. Rabbi keessa jira jeen. Hin jiru jennaan egaa rabbi jiraatin keessa jiraatin dhiisi jeeni rabbiin dhakaasan kenneefi gaafa jarri ajjeesuu dhufu inni keessa dhokatee jechuudha. Akkasumaan jeen kaan kitaaba irratti arguu dandeessan. One question from our Olaita brother is Abiy is bent on keeping his power by any means. You know, power is an illusion. Power is a result of obedience by the public. Right? Obedience by the public. Why do people, oblige to authoritarian rulers? Fear, hopelessness, disunity, lack of alternative, and so on and so forth. Abiy presides over the weakest regime in Ethiopian history. The weakest. Why does he survive, Why is he still in power? Because people are scared of the alternative. You see, people had so much hope in 2018. People didn't like the authoritarian TPLF, EPRDF government. They wanted democracy. They wanted better. They wanted freedom. EPRDF, to be fair, the Ethiopian state was secure. People were secure. The state was the only violent entity. People by nature, they aspire for freedom, but they cherish security. They want to add freedom on top of security. ገንፎ አላል ሰው ገንፎ ሲኖር ቅቤ ይፈልጋል። ቆሪው ተሰብሮ ገንፎ አፈር ውስጥ የሚገባ ከሆነ ቅቤ ሲጨምርበት ገንፎውን የሚደፋው ከሆነ ግን አይፈልግም። ምክንያቱም አትሊስት ገንፎውን ይፈልጋል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ በማንኛውም ዓለም ሰው ሰላምን ይፈልጋል። በሰላም ላይ ግን ነፃነትን ይፈልጋል። ለነፃነት የሚደረገው ሂደት ሰላሙን ከልክ በላይ የሚያናጋው ደህንነቱን የሚያናጋው ከሆነ ሪትሪት ያደርጋል። ሶ ከ2018 በኋላ 2018 ላይ ከፍተኛ ተስፋ ነበረ ነፃነት ለመጎናጸፍ በሰላሙ ላይ ነፃነት ለመጎናጸፍ። አሁን ሰላሙን ሲያጣ የባሳት ታምጣ ሽማግሌው እንዳለው የባሳት ታምጣ የሚል ውስጥ ገባ ማለት ነው። ሲያይ ደግሞ አልተርኔቲቭም እያየ አይደለም። ሶ ጥያቄው ለህዝቡ መሆን ያለበት is keeping Abiy on the current path would it lead us to a better stability or would it make things worse? Ethiopia will go three ways from now on, possible, potentially. One is what Abiy and some of his circles say, which is we just have to keep killing, then people will give up, we will restore authoritarian system, we will, Abiy will be crowned president. That is building of a new authoritarian system. The second option is what we aspire, going back to the democratic path. The third option is to do nothing and just watch Abiy, which we move from authoritarian system into anocracy. We will end up in total anarchy. Ethiopia is a failed state, but it hasn't totally collapsed. It hasn't disintegrated yet. If we let Abiy play with Ethiopia as if it's a toy, ለህፃን ዕቃ እንደመስጠት ነው፣ ሰባብሮ ነው የሚጨርሰው። He will continue banging it. So we have option. I myself, everybody tried to ምንድን ነው ያለው የሾፌሩ ጉዳይ ልጅ ያነሳው ገደል ላይ ስለነበረች አፋፍ ላይ እስቲ ተወት እናርገውና እድል እንስጠው ሪቨርስ እንዲያደርግ። The guy continued to drive in it. Will he reverse? No. Will he even hit the brake?
he hit the brake. ፕሪቶሪያ ላይ he hit the brake briefly. ትንሽ ነገሮች ቀለል ሲሉለት he stepped on the gas. So the alternative is worse. We must force him, not only him, the system, first and foremost to stop war. አብይ ጦርነት እንዲያቆም መገደድ አለበት። ጦርነት አብይ ጦርነት አቆመ ካላቆመ ለአብይ ተብሎ ለአንድ ሰው ተብሎ የህዝባችን መከራ የህዝባችን መፍረስ መበታተን ማየት ስለሌለብን we have to look for alternative without him. Look, the discussion I want Ethiopians to have is removing Abiy is not that complicated. It's not complicated. The reason everybody is watching is what then? Kazas. That's why I want people to discuss about post-Abiy Ethiopia. What kind of political system? What kind of situation we want to create? We are getting there now. You know, what is sobering for Ethiopians? 2018 እስከ 2022 ኢትዮጵያ ኮሌክቲቭሊ ነበር ያበድነው ማለት ይቻላል። We are in some sort of collective psychosis. ሰዎች እኮ do you guys go back and watch some of those videos? It is terrifying what our people አውሬን ይሆን ነው. We became so pro-war. Then war came home. The wars in the past were fought either in Eritrean desert, Ogaden desert, Bale, Hararge, Sudan border in Begi. Today wars are fought everywhere in most densely populated areas. Days has reached everybody's home. Kidnapping has reached everybody's home. This has humbled the Ethiopian people. It has humbled the Ethiopian elites. I think now the Ethiopian elite, political elites have sobered down. ጥራዝ ይዞ መሮጡ ሰው መደማመጥ ጀምሯል። ሰው እየሳክኗል ኢትዮጵያ ውስጥ ሜቢ አብይና አንድ ሁለት ሰው ይሆኑ ነው። ሰው ሳክኗል። ጫካ ያሉት ልጆች ያቸው ሰክነዋል። ትግራይ ውስጥ አሁን እየተደረገ ያለው ውጥረት የዛሬ 5 ዓመት ቢሆን ኦሬዲ ጦርነት መጫረስ ጀምሮ ነበር። ጦርነት it has sobered us. We have learned the hard way the limits of violence, the danger and limits of violence. So I think opportunity has come. And this is what threatens Abiy, when people sober down and discuss. About the Oromo elites. Are there Oromo elites benefiting from the system? Absolutely. Oh, the core OPDO elites have replaced TPLF. Are they benefiting? As oligarchy being created? Yes. But also don't forget, Abiy created oligarchies in every region. He has created oligarchies everywhere. His representatives in every region who suck the blood of their own people. አሁን እኮ ስልጣን ላይ ያለው ቡድን የዘራፊዎች የቀማኛዎች ቡድን እኮ ነው። የሚገርም ነገር እኮ ነው። I don't know how to explain it. ህዋቶች ይዘርፉ ነበር፣ ሌቦች ነበሩ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ግን አይን አውጣ አልነበሩም እንደነኚህ። ይሄ ግን ኦሮሞዎቹ ብቻ አይደሉም ጓዶች። ጎቱ ጉራጌ ዞን ምንድነው የምታገኘው? ጎቱ ወላይታ what do you find? ጎቱ ሲዳማ አሁን እኮ ትግራይ ውስጥ ያለ መመስረት እየሞከረ እኮ ነው። that's what ረብሻ የፈጠረው። so his entire philosophy ሁሌ እኮ ምን ይለን ነበር? የሰው ልጅ ማንኛውም ሰው ከገንዘብና ከስልጣን አያልፍም። the difference is the price. ቤዚክ የሆነ ኤርፖርት መገዛው መጽሐፍ ላይ የሚጻፉ ነገሮች አሉ አይደል? he had that view, so he has created in every community. So but ብራግ ለማድረግ ሳይሆን መጀመሪያ የአብይን አካሄድ እምቢ ያለው ኦሮሞ ነው ከማንም በፊት።
ዛሬም ቢሆን የሚያጨበጭብለት ኦሮሞ የለም። ተወሰኑ አካባቢ ያሉ ናቸው እንጂ we fought ቅድም አንተ እንዳልከው አሉላ እንዳለው during the Tigray war the Oromos was the loudest voice. I want Oromos to be the loudest voice even now for what's happening in Amhara region. That is morally responsible. So are there groups who benefit? Yes. ኦሮሞ እኮ ጓዶች ይዘኑልን በሁለት እኮ የተጎዳ ነው። አንዱ ጦርነት እኛ ጋር ከተጀመረ 6 አመቱ ነው። war started right away. This guy killed more Oromos than any of the previous regimes combined. ኦሮሚያ ውስጥ ያለው የጭቆና ብዛት አይነት ጥልቀትና አስጠሊነት ያሳፍራል ለመናገር። የግድያው አይነት እኮ ኦሮሚያ ውስጥ ጓዶች የግድያው አይነት የአቢዩዙ አይነት ሶ በአንድ ወገን እንዲህ አቢዩዝ ይደረጋል ህዝባችን፣ በሌላ ግን በእኛ ስም በየተለያዩ ክልል ይጨቁናል። እናንተ ደግሞ ይሄ ኦሮሞ መንግስት እያላችሁ ትረግሙናላችሁ። we get screwed from both sides, you know. So that's why ኦሮሞም ለሌላው ማህበረሰብ ሲምፓቲ ይኖር፣ እናንተም ለኛ ሲምፓቲ ይኖራችሁ because we are suffering both. ፈጠን አድርገው ከሌሎች ጋር ተጣምረህ ለምን አሰራም? ሰራለሁ፣ እየሰራውም ነው። My job, my skills is to analyze, to agitate, to encourage, to create space. ሰው እኮ አድቫንቴጅ ጥንካሬውን ማየት አለበት። I create space. ያን ስፔስ ተጠቀሙበት፣ ተጠቀሙብኝ ነው። when I went to Ethiopia ያ ነው አንዱ ስለ ነበረው ያለኝን ልምድ ያለኝን ትምህርት ማንንም ለማካፈል ሬዲ ነኝ፣ ከማንንም ጋር ለመተባበር ሬዲ ነኝ። because እዛ ሀገር ውስጥ ሁሉም ካልተባበረ በስተቀር አብይ ከህወሓት ጋር መፋጠጥ ሲጀምር ብዙ ሰው ጦርነቱ ትግራይ ላይ የሚቀር ነው የመሰለው። it destroyed the whole country. therefore መተባበር ግዴታ ነው። I explained how peace can be achieved. The first thing is to reach a consensus on primacy and priority of peace. That is very important. Then we exert a unified pressure. አብይ በጸሎትም ሆነ በሌላ ነገር ተስተካክሎ ሰላም ካመጣ አመጣ፣ ካልሆነ ግን አብረውት ያሉት ሰዎች አብረው ገደል ከመግባትና ሀገርም ይዘው ገደል ከመግባት መፍትሄ ማምጣት፣ ያ ካልሆነ ግን ህዝባችንን አስተባብረን ህዝባችንና ሀገራችንን እናድናለን። ጋፊን ዱመረ ነጋፈተን ወይ ነሞተ ጋፈ ቀሮ አጀፈማ ነመ ፊጣ ቱረን you see we try to do what we thought was better. ወደ ጦርነት እንዳንገባ ነው የፈራነው። ያኔም የእርስ በርስ ጦርነቱ እንዳንገባ ስለፈራን ሰው ሲገሉ የነበሩ ሰው ሲዘርፉ የነበሩ ካድሬዎችን፣ ፖሊሶችን፣ ወታደሮችን step by step we want a transition. In that transition, transitional justice and peace and reconciliation. Without transition, there can be no transitional justice. Without transitional justice, there can be no reconciliation. That's what Tigray is learning the hard way. Transition kalmata, በተለይ ደግሞ በሀገር ደረጃ transition ካልመጣ ድረስ transitional justice ሊመጣ አይችልም። transitional justice ካልመጣ ድረስ ደግሞ reconciliation እርቅ ሊመጣ አይችልም። እርቅ እስካልመጣ ድረስ ሀገር ወደፊት ማምጣት ከባድ ነው። ሐናው ብለሰግያ ወዮ ጋር ሰንከበር ባኔ ወረስርና ከይሰ ይሩካና ከነም ፊጣቱ ረካና ኒ አደብነ የነው ከይትዱ የምታቴ ጭቸኒቲ ምድር አባተን ከናፉ ቶኮ ለማፋ ጨውምሲ ጋፈ ዱፌ ነሞኒ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ቢፈጀሙን ሃይቲ ባቴ ከሚል ያደበሜ ከሚዳቤ ወልአነሜ ሰምቦዳ አራሬ ከብያት ቡኤ ሰምቦዳ deemna amma bar waan achi malaka deebetani miidhaan oromiyaa keessatti baroota dabre kana ta'e amma dhiyoo kana namoonni dhufanii turan gaafa biyya dhaqe jaarsonni maal laan jaan
akkamatti araaramne qe'ee jiraannadha. Nama wal ficciisanii bar. Abbaan milishaa ilmi waboo. Yoo ijoolleen nama tokko achi ajjeefte waraana keessatti dhufanii maatii sana ajjeesan. Namni keenya dhiiga wal dibe akka malee. It's going to be very difficult. I don't want to lie to you. The future reconciliation madaa nuti walirra uumne kana fayyisuun waan lafaan ta'u. Hojii guddaa gaafata. Garuu immoo sanuu dhaquudhaaf immoo dura dhiigni hogga dhaabatee booda maal goota? Faashaa itti hiita. Dhiiga hoggaa fayyee godaannisa hafe godaannisa san amma gaakimoonni jirtanii sarjariidhaan fayyisuu dandeenya. Ati godaannisa akkami fayyifna kanaan jechaa jirtu? An maaliif jechaa jira? Mee dhiiga haa dhaabnu. Amma dhiiga haa dhaabnu. Dhiiga naqamu. Dhiigni haa rajjiguun haa dhaabbatu. Because that will be important for the life. Then we can take step by step towards curing, towards repairing the damage. The question, because the young man asked me about how to promote our identity. I want to be very honest, and I always say this in Afaan Oromoo. I want you to hear it. People can have multiple identities. You are an Oromo, now you are in America. Take the best of Oromo culture, not everything. Take the best of it. For example, we always go to meeting late. Don't take that part of us. Take the best of Oromo culture and values, and also take the best of American culture and values. Combine it so that you become a good Oromo American. So completely rejecting the culture of the society that we reside among is counterproductive. Also, in Ethiopia, eventually what we aspire, Oromos have their culture, Wolaitas have their culture, we don't want it to remain segregated. We want cultural integration. Eventually, voluntary cultural integration that's promoted through commerce, through social ties, through social engineering, through democratization. Eventually, we can have sub-Wolaita culture, but also a pan-Ethiopian culture that's a mosaic, multicultural Ethiopia. We can create something down the road. Not during our lifetime, probably down the road. So, I wish I can elaborate more, but we don't have the time. Oromo, hedduu galatooma. Wanni ani isin dhaamu ba'aan amma nuti keessa jirru, rakkoon nuti amma keessa jirru, ba'aa Oromiyaatis ba'aa Itoophiyaatis irraa qabna. Kana beekuun tokko. If qofaaf osoo hin ta'in maqaa keenya yakki dalagamaa waan jiruuf rakkoo uummata biraa furuuf illee dirqama qabna. Keessattuu obsa naa qabaadhaa. Atakaaroo falmii dur goonu san wal jidduutti isaa irrattu dibeet naa jiraatu constructive bifa ta'e. Garuu wal morkiin walitti iyyuun rogeeyyii saboota biraa wajjin godhamu hirrachuudha qaba. Wal jidduutti walii obsuu, wal danda'uu, community keessan cimsuu, charchi keessan cimsuu, masgida keessan cimsuu, dalagachuu, wal gargaaruun cimuudha qaba. Challenge in Nuzundra. We probably have 2018. We probably have 50% chance of creating a better future. This guy has reduced it probably to 10%, but I don't want to give up on 10% because if we work hard, smart, if we wise up, we can increase that chance to 20, 30, 40. Just by stopping the war, we can increase our odds to 30, 40%. Just by stopping the war. Because we stop the bleeding. The first thing you do is stop the bleeding. If we stop the bleeding, you will have a chance for exploring different medications. So let's focus on stopping the bleeding. Then we will have an opportunity to find a different specialist, to airlift our country to other hospitals. We will have more opportunities. ሌሎች ስለመጣችሁ በጣም ደስተኛ ነኝ። ሀገራችን ህዝባችን ችግር ውስጥ ነው ያለው። የመጀመሪያው ስራ አንደኛ አዲስ ጦርነት እንዳይቀሰቀስ
ከማንም ጋር አዲስ ጦርነት እንዳይቀሰቀስ ያሉ ጦርነቶች እንዲቆሙ ሁሉም በየፊናው የፖለቲካ መሪዎች እኮ የጦርነት ማገዶ እኮ እኛ ነን፣ ህዝብ ነው ማገዶ እንዳንሆን። ሰዎች እሳት የሚለኩሱት ሰንበሌጡ ከደረቀ ነው። የህዝብ ከተከፋፈለ፣ ህዝብ ካልተነጋገረ፣ ኢንፎርሜሽን ፍሎ ከሌለ የደረቀ ሰንበሌጥ ነው የሚሆነው። የደረቀ ሰንበሌጥ ደግሞ ለአርሰኒስት ይመቻል። ስለዚህ አክቲቪስቶቻችን፣ ምሁራኖቻችን ሰንበሌጡን የማራስ ስራ፣ ሰንበሌጡን እንዳይደርቅ የመከላከል፣ ከደረቀ ደግሞ ውሃ ጠጥቶ የማራስ what do I mean by that? በብሔሮች መካከል፣ በጎሳዎች መካከል፣ በሃይማኖቶች መካከል፣ በክልሎች መካከል የኢንፎርሜሽን ፍሎ እንዲኖር ሚስ ኢንፎርሜሽን ተጠቅመው የባሰ ሰንበሌጡን እንዳያደርቁና ህዝባችን እንደማገዶ እንዳይጠቀሙት ማድረግ አስፈላጊ ነው። እኔ በበኩሌ አይ ቲንክ ከብዙ ሰው ከፍ ያለ ቧንቧ ነው ያለኝ። ፌስቡክ ላይ አይ ቲንክ አይ ሃቭ 2.5 ሚሊዮን ሚዲያዎች ተሰሚነቴን ተጠቅሜ በተቻለኝ መጠን የኢትዮጵያ ህዝብ የደረቀ ጫካ እንዳይሆን፣ አብይ በየቦታው የሚያቃጥለው እድል እንዳይኖረው ማርከፈከፉን ቀጥልበታለሁ። እርዱኝ፣ እንረዳዳ። በጣም ወዳችኋለሁ።